Knjiga donosi nova saznanja o ratničkoj tradiciji, osvetljava viteške turnire i atmosferu dvoboja, tumači simboliku grbova, ali ukazuje i na popularnost čitanja viteških romana. Govori o romantičnoj ili dvorskoj ljubavi, o tadašnjim shvatanjima o braku, odnosu muškarca i žene, ali i o ženama vitezovima. Istraživanje pokazuje da je viteštvo u srednjovekovnoj Srbiji bilo veoma srodno i zapravo predstavljalo jednu celinu sa onim evropskim viteštvom kako ga zamišljamo. I to je nešto što je i za mene bilo otkriće da je zapravo kod nas postojala viteška kultura u gotovo svim onim manifestacijama kako je pretpostavljamo da je bila u zapadnoj Evropi. Tu su neka sasvim nova zapažanja i otkrića o ranoj tradiciji viteške kulture na našim prostorima. Među njima prvi pomen viteza 1080. godine pod latinskim nazivom Miles. Važna stvar je taj dodir krstaša sa vladarima na našem prostoru. To se dešava od vremena Konstantina Bodina i Prvog krstaškog rata. Zanimljiv je podatak o postojanju srpskih monaha na manastiru Svete Katarine na Sinaju, gde su pisali dokumenta na ćirilici i glagoljici. Knjiga je važna zato što je naučno utemeljena, koristi sve raspoložive izvore i svi ti podaci su proverljivi. Srpski viteški kod, dinamično i faktografski bogato štivo, namenjeno široj čitalačkoj publici, ukazuje na mogućnost drugačijeg čitanja, odnosno sagledavanja epohalnih nacionalnih događaja.